koje nikada nisam stavila oko vrata. Ne znam zašto, previše mi je ono šljašti. Ja nisam navikla na takve stvari. I onda nisam neki favorit. Tako, ovo isto nikada nisam stavila. Ovo neki zeka, šta je ovo? Ovo sam nosila. Ali samo kad je nešto crno, da nema ništa, nijedan drugi detalj. Ovo je narukvica, sad ne znam koji je ovo materijal, ali teška je poprilično i ne znam, meni se sviđa. Dobro je za leto, lepo stoji. I uvalim ovu. Nije toliko kič koliko je urađeno sa ovim, kao, ne znam, kao ovo nove sitnice mi se sviđaju, znate na što mislim. Ovaj kamen mu je dao baš neku posebnu čaru. I to bi bilo to u suštini, ovo je sve nešto isto kič, tu ne stavljam. Evo i ovo isto. Ju sam naručila preko interneta, kome se sviđa mogu da mu poklonim, zato što nisam je nosila skoro uopšte. Tako da, ako se sviđa nekom nešto, mogu da mu poklonim. I krenuli smo na prvu fioku. U prvoj fioci, to ću ovako da izvadim, imam neku zelenu narukvicu koja je lepa za leto. Može i jesen, mislila sam. Ovo sam kupila, mislim da mi je ova sestra kupila u Budvi, nisam sigurna, ali dalje čuva. I ovo je bio kao neki komplet sa ruke, bez ovih rozih. U sljedećoj, malo je teško pa moram jedno po jedno. Imam ove drvene minđuše, one su toliko lagane i stvarno mene su prelepe. Drvene su, vidite kako su urađene. Sad imam ovdje neke male kutije za naket. To mi je ovo od kupaćeg, da. Ovdje nema ništa. I ovdje imam neke zvezdice. Aha, ovdje ima nešto. Nadam se da ću da mogu da otvorim. Evo ga. Ovo je srebran privezak. Čini mi se 2 priveska, jeste. To su privesci. Imam ovu veliku minđušu. Imam crveno i bijelo. I ovo što nikad nisam stavila. Ne znam zašto sam kupila ovo. Mogu da radim odvrtne su u suštini. I idemo na četvrtu. U četvrtoj fioci imamo ono što mi je omiljeno. Minđuše koje obožavam da nosim. To su ove male cvetne. Zatim ove kao strela. To kad se stavi, samo sad mi se uvilo. To ispadne kao strela, to mi je omiljeno. Imam ovu. Ovo je prsten. I ove 2 narukvice sa bijel. Koliko se ovo vidi? Ima ovaj kamenčić čarni, to mi znam što se sviđa. I imam ovu sa ključićima nekim. I nju volim da nosim. I ono što mi je najomiljenije kad dođu ovakve praznici su ove male minđuše. Sad finta je što možete da stavite bilo koju minđušu, onaj deo što se ubacuje u uvoj i da zakačite ovo kao neki mali lampion, ne znam, vidite. Eto, to su mi omiljene. I ovdje imam sad koji obožavam i ovaj koji nikada nisam stavila, ne znam zašto, a kupila sam. Onda imam ovu ogrlicu. Ovo je baš za novu godinu. I ovdje
Mislim da je ovo bio neki komplet kad sam uzela u, mislim da je u Avonu, nisam sigurna. I ovdje mi stoje brojanice, pa ću da izvadim. To su moje neke brojanice koje imam dugo, baš dosta dugo. Evo još jedna. I neki mali sat. I na kraju ću vam pokazati moju malu crnu ovu torbicu koju imam. Ona je više kao neki nes. I ogrlicu koju obožavam da nosim leti. Ona izgleda ovako. I sada ću da otvorim da vidite što ja imam ovdje u ovoj maloj torbici. Tu stavim stvari koje nosim prilike svaki dan. Ovako. A ja obično kad skinem iđuše ne vratim na mesto, nego stavim u ovu malu torbicu. Imam ove. Ovako. Imam ovu narukvicu koja ima različite boje, što bi prosto ljudi rekli gej narukvica. I ovu. Imam dve i tu sam našla u katalogu posle dugo vremena, našla sam isto i onda sam poručila, stvarno mi je omiljen, ima kao neki mali ovaj kaiš. Volim da je nosim. I ovo su kao neke male parice. Tako su odrađene, ne znam koliko se ovo vidi. Evo, vidite. I ovdje su tako sitni, a onda na kraju ima najveći. Sad ću da nađem tu sigurno. Evo imam ovaj obruč za koš koji stavljam na uvo. I imam ovo kulo, ovo sjajno. I dobija se malo i dobija se to i jedna mala miđuša kao paukova mreža. Ima ovo malu srebrnu, malu crnu tačkicu. Ću sve ovako. Tu su ove najveće koje se dobijaju uz ove manje. To bi bilo to, drugare, nadam se da vam se svidio moj video. Eto, samo još nisam vam pokazala kako izgleda ovo mali ormarić koji imam. Gdje držim nakit i sve to. I ovo klupica. To bi bilo to. Ako vam se dopao video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Pozdrav!